Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Wen nga raw. Adaw tinapit na ita. Ta nalawa pa di minulaan na itinatang. Wen nga raw. Kansan laday ta. Nakachamba itinangin na presyo. Wen na bakit. Manayunan manayin turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwartana. Ibagbagak may. Ngam agornong kanu ti kayat na. Di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna naman nga dayam amo na kadata nobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo lang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, tiki nagagat ni Ronnie nga arakta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwan na, tapdo agtinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamat iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Narunot ang ti chinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tanay, your ornongak ti pangasawak. Kinuad dan to nasawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata. Naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laang. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sa nabali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulos, Adela. Nga uraan niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayaten ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin-inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day diag balin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Unta ta. Ta, mabain niya Adela nga aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo dayay. Ta sana may bagay keng ka. Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela.
Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikati ilabaan na. Tas ikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di garden mo. Managbabain nga ron ni Adila ha. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitindog ako ko na tiininto na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatek ni Adila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Bala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham, awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan ka-es-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan, darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no nasa apat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam dayta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti oray basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamuma di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot ang manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay ang managbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na laday jay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sika na tagluto. Tani, kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, sikan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak abumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto Ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madingar ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mo ti kastan. Nabambanog ka naggapoy di talon. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo nagluto. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anaun. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo latag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang saan laeng. Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudain. Diyo pa'y lang maawat ang manugang. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami. Iti sa bali apag naudan may.
Ay, nadlaw ko ni di pa ilaang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso nasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pagnaadan ta Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidipay atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbaga no manugot da, mainayon ta nga agnaud ijay. Wan, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit dipay siyak ti makaam mo kadakwada. Kay kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito aging gaiji lugar da Adela. Ala makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan gamin ka. Mababanaw ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulit-ulitin abalik senday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay, may barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ya daw nga gakabalay, ta naragragsak, barok. Ay, wain, da magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso, aya. Ha? Saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiyornong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasad sa rod dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yun no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit day Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta ninanang nga rodon ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makaamo ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangke kan burner paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismail siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo, madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay, tano ag-boom ti business tayo. Ag-triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao.
Kun, dalan dito'y sango ti balay, may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas di na day dyan o da kwartana. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga miniti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kadatugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ni nanang Tainik ka magayang iti kwarta na manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagayan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka ka nagbalbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kabayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagam man mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Alaharo ni. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin hindi pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Baruk. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito ang panagabrod ko. Wan mat ngamin Adela. Tulungam ni Dora ang makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutten. Tano addan to ni abroad. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale? Tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin di kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin ka dagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan niyaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimang padura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo puwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. So di mo kumapwersaan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan naklang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang akaslawan anyaman na. Agawid ta pa ilay di balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yung. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagyam anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay, di ka unay agtip-tipid iti makan.
Gumatang kamot ay itinaimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaong ke maparparigat iti trabaho. No aga po iti talaon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balayda. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kandag iti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo met nga kakabalay jay. Di na matulunganan. Tulungan dak nanang. Ay, agi patakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada mo urnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisa pa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisabay. Pautangan dak pa mang kiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga rin tatang. Ang mawanan ti maramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa. Tay ayatak mangarod na nang tatang. Sinay anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Nanang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtin na kakaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga rudag sa ganakon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid manay, ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat nga mintagtrabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o ngam ti panaginana. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayak nga rod, ano kasta ka bagays? Sabtin me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may da ka bagis ta nga inggaken Hilaria. Kandag iti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yan anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan wan. Hello kasinsin. Hello kaanakan, kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung ay may si mabat nanang. Uwe nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan yung nga.
Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo Mike, iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo kay di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili kapag paduktot ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, uncle. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos mat gayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, uncle. Ay, dito lang ati maited ko, but soup nga imported. Ay, pag yung mga anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot-utangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamain, manula atawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo ay, ada milyonisan. Kat adan Ay wow, nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan, ituya kong tag-business ha. Auntie, adapin mintas si balayo ha. Pinadakkel yung mutan iti uray lang ha. Ay, Juan, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Juan. Anya trabaho ni insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mutun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wanami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamangamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na, ado ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna, ay padasum lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kat talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta dya, bro. Ay, hangag pa sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok matirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin.
Manog mo ti agdalos dito balay. Nanang, Hmm. apa nga kasla napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan akaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minain. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaon ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Ang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo nga agsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangput medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, diti kamin lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-for-goodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for-good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala good luck ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo te jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki jay lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umaya ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ella, pakilabam man da ito'y Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema.
Ngam doon jak malpasita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana, palpasamuntad ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, ila. Dahito titangdan ni ila nanang. Yang kayo ito din. Ha? 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, ah? Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, ah? Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pa'y. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itangtang dan lakin ka? 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalang ti itangdan lakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkadalan kami pailaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anakak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na kamat balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ah. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ta agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ah. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan nagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan na Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta ila. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay di balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kay. Basit ka no tit itid atang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itid na atang dan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga minti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sa mo tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay,
Mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itikukin ka. Anya? Uy, apay nga may ngahang ka nga nag-ananad. Ay lading itag sini. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababay na na. Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta na diyang alakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Anya nga raw da. Ano sa mati machismes? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nangam nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat ganda ta ila. Papanam, apa nga kasa ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta kaya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak day jay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapoy tinagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada, an-anusak ti kastuya pagsapulak, tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi.
Kat bayat ti panaglabas daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe. Kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ije garahe aya. Kasano nga tati kalawan na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutun aya ti kasta. Ay. Oy. Oy Pedro, agreeing ka man. Pedro. Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Nadakadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, ako. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya, sana nakaturaw. Ay, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray an-anwag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusam man to'y ulok. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray an-anwag. Talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga ro tiagas ti bambanog. Isong lagayam Siyak tubay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti panagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Naglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagi-masayan ti agkape. Nagi-mas ti panagayos na iti karabukog ko. Hey, kapkapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutan ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang matilibangak. Ako nada. Oh, nalabas mo day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, Intong kwan di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May saday ta rasaunin ka. Gusto mo kumati mamidwa no mamidlo apa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sung batam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo.
Agkapiak iti diretso, wenno agbarte kaklangan. Songbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de? Kaya't na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar, aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Aya. Kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay, kayat na aing ka. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na, tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kuanan niya. Tagparamid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, wan! Adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawang mo ilugan mo ngay garahay. Kat adan to, sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niya't amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na, ho, agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra na la siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Untatang, pina-extensionan di manugang yaw. Ada mo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi taoy. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. Kano gumatang tungay. Anya igatang na ay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagparamid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Masurunak. Ay, nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaadayon iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Ay, pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapa apo dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Hanggang awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay ni Tata Rito. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta adamot lugan nan. Hanggang siyak ngay nga ta. Nyagi. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga ro taringen na ngay? Ay ka... agaramid kan tuman iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat. Agaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog tangarudan. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Ala, pagka nakitak dito'y asyap dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Why? Adro tinalalaka dito'y. Ay, ala. Ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigat tangag.
Ay, wen, uray tay nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak lang tikas dyan, presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kunto kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya talaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na na yung bagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alaon ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay na, isaan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman yung pastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya mangagab asasawa may. Awam magtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali a lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatanga. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, ado pa itilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapulak. Tapasik ti tarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka na ka. Pumaparti na jay. Ibagayo man nga rot tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi Ay, ayos laang. Uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtata. Tano saan? Oh, narigat nga partiin no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak dita salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Magtaymay kayo adagos, ma'am. At malala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya?
Ay na, imbag ta di mo intad. Ay, sige. Itad konti bayad ko, sir. Sige, madam. Kate, yawid yung tilugan ita. Ay, kauna, ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayong nga na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabang akla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taon nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y kinatang ko alugan. Natsaw. Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga! Ay, Inga bakal! Ha? Papupukaw mo tayo mo? Anya? Ay, sus! Nuko naktumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Yak pa'y napansinan. Gapoy ti danag kaw. Ay, logan taray talaka. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, hawa na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga ti susay. Madimag. Di magantar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pa sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabiit laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo na ita. Di pa ilan na us-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apagaradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahi ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? Adda kadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ijay umamay. Kat nalabasan may iday din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Ngam makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawawagain. Hilaw! Oo. Oh my God, dito yung hospital.
Nadisgrasya kami. Nawa na ni ti preno ti lugan ta. Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, ta saan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Hala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Ah, basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, ha? Nanay saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdan naklaan nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Isu nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan, gapoy ti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa bali at trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at mat no dakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti na mas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wena, hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't di anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaad ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahan dito construction.
Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikat ko ngagkiw-kiw ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance bright. Diya mo mabalin nga ito gaw uraya pagbit ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate. Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Urewa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate. Talaga kedi asadot ka, ah? Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay, sang ko abagay itikas dia trabaho. Ay na, nakapilpili ka. Kawambang nga rod nalpas mo nga, Adal. Ore ah. Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam lati sweldong, di kan sumrek intun Lunes. Inanusa lang yung lepas ti makalawas. Tap numalak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kur tayo mampay. Adda ko magatangat. Dayta ngamin ka. Dakal mati sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agbirok? Aginanak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titangdan mo. Nadudog ti bagi ko. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakbay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pa'y. Hanggang masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarod ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kanawan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't katdagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimod. Ay na, baka papanog matiag malmalon ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ke mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round.
Apay, mabisin ka, uray agmalmala, manakaida ka. Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ag trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Ah, apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay bagakang ko na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, so, sawan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka, mate. Para makita na lang. Amo, nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa, no kwa, kita-kitain na. ay, so, spilling ka, mate. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas jakit kita na ka. Ay, nauri po, tanyiti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Asa ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaang. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano kaming ngal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha, abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbirok kalaangan iti sabali nga armam. Apoy, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbirok kalaangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang pat. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey ti dakdak ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong binat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kasto yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbiro kada dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglala ingan dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo ba nun amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw?
Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa balya pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nanam mo. Samit na? Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang ano awana kon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki nasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na anagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na maanusan, talaga asadot na lang ti kasjay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mong ti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay awam mon Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asadot ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kung tinasayaat, aglinong tayo pay.
Ay, dito ya kung sirop tiya ka siya naglinaw. Tay sumat tiya silid dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalabaw ti anak ko. Tay sumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Iswa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok kun Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa ini ani nanang kulat tinakimat? Ay, kanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga ita apay anakimat ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya dinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang ka. Basul ka. Ibinaybaya nga mi ngay so tinagtrabaho para iti pang nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho pinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang ka? Nanang ka. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak kakabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpad kabagais. Ay, sa bagay matkit di agpaisot ako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagais. Kumusta ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Ay, saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y may. Isuwat yung usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nato. Kan talaga nasingpet. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo ket di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar ket. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud ka ba guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek.
Anak umay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka maneng. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ado pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapatasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw maneng. Di mo ko mapilitan ti anak ko no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika. Grabe mo ti kinasing now. Ang mga ngamin itden na nasayat dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasing pudlaw na Awan na. Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka maneng. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaneng. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay, naananaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay na yan dayjay amaneng. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartag na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta ka, bayaw? Kunak no matay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartag. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga hindi disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartag mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na idong parak. Ay, ijam nga minan ti agbartag, bayaw maneng. Di mo ko masayagan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay, anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit nga isumet tenti impatay na. Ay, urahin da nga rota umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ay sos, kaimimbag mo pa'y laang nabartag ka manan maneng.
Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay? Naatake ka numat. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumutan atin ay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasin ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro nasisingpay dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpay. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Ada mo insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Matiam mo ka madingay naramid ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasingsingaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na, ay ran-ran nala siguro mata. Saman, ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam.
Kas jay laang tikunan ni uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw, iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Natay maagaya maninsan mo Georgia nataw. Wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. Paisa man na pamanagnag day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayo. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagabuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Maminsan, adama agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsyang nakunak to magkaka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya, ay nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw, ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin, no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Anya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat na. Ada sokek apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay, ayan nanang. Aldawan. Apay, di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit yulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimmangpet ka. Napnapanan yung kani uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturog na nang. Panawan da dito ay. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaya sa anak mga ubingain. At danakam kaw. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kung aramiday. Bayan nyo ngagbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan ka. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte ka. Diyak makarwar.
Iturog ko bay. Pilitom ti bagi ma. Mamunawan kanta no madamdama. Ada papananda. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Lang. Sumaruno at tawangkal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalain. Pagbalin ang makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka. Iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka na iti kakanwag. Narigrigan gayan ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatungpal biyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak kaw. No di mo kayat ti may tulad kan kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakamiris ako. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan ni uncle Maneng. Tantani ako na isagmak na po kang kuha, na? Nasaya at mat no mapanunot mo, dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsublia man iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlaang ti bidot ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayon na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ito'y pagayam mo, nato. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa.